To su bila 3 osnovna faktora koja utječu na formiranje cijena marketinških usluga, a modeli po kojima se te cijene funkcioniraju su sljedeći. Dakle, 4 su najčešća. Klice buntovnice, podcast za poljoprivrednike, proizvođače hrane i ostalih poljoprivrednih proizvoda koji žele podići vrijednost svoga rada kroz dizajn, strategiju i suvremene marketinške i prodajne alate. Navedeno nije rezervirano samo za velike brendove, a mi smo ovdje kako bi vam to i dokazali. Samim time što se bavite poljoprivredom, već ste uzeli stvari čvrsto u svoje ruke. Zgrabite još čvršće kroz znanja koja ćemo podijeliti s vama. Dobrodošli u 65. epizodu podcasta Klice buntovnice. Današnja tema su cijene marketinških usluga. Na samom početku kratka informacija. Epizodu pripremam u potpunosti sama. Barbara nam je bolesna, otkazalo joj je grlo, a mi nismo htjele prekidati, odnosno remetiti redovitu dinamiku objave naših podcasta. Nazad na temu, cijene marketinških usluga. Par razloga zašto smo odabrali tu temu. Prije svega, prirodan je nastavak na našu 59. epizodu, koja je ujedino i naša najslušanija epizoda podcasta, u kojoj smo Barbara i ja razgovarale o razlikama, prednostima i manama između projektne i paušalne suradnje sa marketinškim agencijama ili marketinškim profesionalcima. Drugi razlog je zato što smo se i same često susretale kroz svoj rad i iskustvo sa raznim zabludama, neznanjima i nerazumijevanjima zašto je cijena naše usluge takva kakva je i što sve ulazi u nju. I treće, na neki način naš doprinos cjelokupnom tržištu. Mislimo da je epizoda pogodna i za korisnike tih marketinških usluga, ali i za pružatelje, pogotovo samostalne, i to one koji se recimo bore sa formiranjem svoje cijene za nastup na tržištu uopće. Krenimo onda sa pregledom tih najčešćih marketinških usluga za koje možete angažirati agencije ili samostalne profesionalce. Dapače, prije toga imamo jedan marketinško-prodajni blog Klica buntovnica, pa slijedi. Lajkajte nas i komentirajte nas na našim društvenim mrežama. Možete nas naći na Facebooku, YouTubeu i LinkedInu. Podijelite naš sadržaj s onima s kojima mislite da će im ove informacije biti od koristi i pretplatite se na naš newsletter ako još niste. U slučaju da želite raditi s nama, dakle tražite pouzdanog partnera za daljnji rast i razvoj svog poslovanja kroz dizajn, marketing i prodaju, posjetite našu web stranicu www.klicebuntovnice.com, pogledajte dostupne pakete koje nudimo tržištu, izložene su i cijene i javite nam se na info@klicebuntovnice.com. Nazad na cijene marketinških usluga, odnosno prije svega na nekakvu osnovnu grupaciju tih marketinških usluga koje se mogu naći na tržištu. Prva grupa je najširi pojam, digitalni marketing. Tu stvarno svašta spada i sve ovo što ću dalje navesti spada pod digitalni marketing, ali evo, ja sam ovdje grupirala u ovu kategoriju aktivnosti i usluge poput vođenja društvenih mreža, SEO optimizacije, upravljanje oglašavanjem, email marketing i sl. Druga kategorija je dizajn, koju opet možemo dodatno raščlaniti na recimo podkategoriju brandinga, unutar koje se kreiraju logotipi i vizualni identiteti. Zatim imamo grafički dizajn, unutar kojeg se najčešće kreiraju razni promotivni materijali, te UX dizajn koji osigurava da web stranice i aplikacije budu intuitivne i funkcioniraju onako da su najviše prilagođene korisnicima. Treća grupa tih marketinških usluga, onako ona je masivna i čak bi ju nazvala i ključnom u digitalnom poslovanju, a to je razvoj web stranice, koja opet, ta kategorija opet ima dvije osnovne kategorije. Dakle, ima taj front-end
gdje se rješava vizualni dio web stranice, interfejs koji mi kao korisnici vidimo, odnosno dizajn, te backend, odnosno programerski dio, u kojem se onda obrađuju podaci i kreira se sustav za upravljanje tom stranicom. Naravno, tu opet skala projekta može biti velika, možemo pričati o web stranici koja je jedna stranica, takozvani one pager, na kojem su izlistane sve osnovne informacije o vašem brendu ili tvrtci, odnosno projektu. A možemo pričati i o kompleksnim digitalnim trgovinama ili nekakvim mobilnim aplikacijama. Četvrta kategorija marketinških usluga je grupnog naziva content marketing i fokusirana je na stvaranje vrijednog sadržaja za korisnike, a tu spadaju onda pisanje članaka, blogova, kreiranje video sadržaja, kreiranje raznih PDF-ova ili vodiča koji se mogu preuzeti, a sve u svrhu educiranja potencijalnih kupaca i jačanja, naravno, njihove emocionalne povezanosti s vašim brendom. U zadnjoj kategoriji marketinških usluga koje su najčešće dostupne na tržištu, to jest zadnja kategorija, je oglašavanje. I kad pričamo o digitalnom marketingu, tu prije svega mislimo na oglašavanje na društvenim mrežama i na Google platformi. To je specifična usluga jer zahtijeva mini strategiju i zahtijeva aktivno praćenje rezultata i kontinuirano upravljanje, neovisno o dostupnosti AI-eva i raznih autopilota. Zašto ljudski faktor još uvijek tu može bolje procijeniti i analizirati te rezultate, na temelju kojih ćete onda vi kao klijent dalje odlučiti da li ima to ulaganje dalje smisla ili ne, jeste li vi zadovoljni povratom i tako. Svaka od ovih osnovnih kategorija i svaka pojedinačna usluga marketinška koju sam ovdje nabrojala ima svoje specifičnosti i zahtjeva različite razine znanja, resursa i vremena. Pa sad kada smo ih pobrojali, preći ćemo na faktore koji utječu na formiranje cijena tih usluga. Mi smo ih ovdje sveli na 3 osnovna faktora. Prvi i najvažniji su vrijeme i resursi. Možemo reći i znamo iz iskustva da neki jednostavni projekti mogu biti gotovi kroz par dana, iako tu možemo isto tako i diskutirati radi li se tu o projektima ili o kompleksnim zadacima. A s druge strane imamo i složenije projekte poput izrade web stranice ili kompleksne, recimo, marketinško-prodajne strategije koji mogu trajati tjednima ili čak i mjesecima. U suštini, jednostavno rečeno, što više vremena i resursa projekt zahtijeva, to je cijena veća. Drugi bitan faktor je naravno stručnost. Nije isto ako angažirate juniora ili ako angažirate nekog sa 10 plus godina iskustva u nekom području, pogotovo još ako je specijalizirano područje tipa SEO ili UX design. Tu je onda prirodno da će cijena biti viša jer se i očekuje da ti profesionalci donose dublje i kvalitetnije znanje, pa samim time i kvalitetnije rezultate. Treći faktor je kvaliteta i opseg rada. Dakle, mnoge usluge digitalnog marketinga, marketinške usluge, su dostupne u paketnim varijantama. Imamo različitih vrsta paketa, od osnovnih do naprednih, koji se međusobno razlikuju po količini i vrsti usluge. U konačnici priče i mi nudimo tržištu paketne usluge, a možete ih pogledati na našem webu klicebuntovnice.com. I ovdje u onoj jednostavnijoj varijanti vrijedi što je opseg veći, to je cijena viša. Ovdje isto spada jedan bitan podčimbenik, a to su alati i tehnologije koje se za određene usluge moraju koristiti, a često zahtijevaju plaćanje licence ili dodatnu obuku, što naravno se onda pružatelju usluge kalkulira u samu cijenu usluge. To su bila 3 osnovna faktora koja utječu na formiranje cijena marketinških usluga, a modeli po kojima se te cijene funkcioniraju su sljedeći. Dakle, 4 su najčešća. Cijena po satu, projektna cijena, cijena po uspjehu, odnosno rezultatu i postotak na budžet. Cijena po satu, govori sama za sebe.
naplaćuje se vrijeme koje je provedeno na zadatku da bi se izvršila ta usluga. Projektna cijena, to je fiksan iznos za specifičan obujam posla u određenom specifičnom vremenskom roku. Temu smo posebno obradile u 59. epizodi, pa ako ste ju propustili, poslušajte ju. Link će biti u opisu ove epizode. Cijena po uspjehu, odnosno po rezultatima iz perspektive klijenta zvuči odlično, međutim iz perspektive nekoga ko pruža takvu uslugu, to je visoko rizičan model formiranja cijene i nisam baš primijetila da je kao dostupan na tržištu kao jedini. Postoje nekakve varijante, kombinacije, hibridi između modela, ali kao samostalni model nisam upoznata da postoji na tržištu. I zadnje nam je ostao postotak na budžet. Ovaj model formiranja cijene najčešće se koristi kod kategorije marketinških usluga oglašavanje, jer tu ulazi ona priča upravljanja tim kampanjama, posredovanja između vas i medija i to je trošak koji se pokriva onda dodatno tim postotkom na budžet. Kada bi uzeli u kontekst recimo dizajn i razvoj weba, onda su tu cijene, model formiranja najčešće po projektu, iako taj projekt se isto tako onda dublje grana na cijenu po satu profesionalca koji radi na tom projektu. Content marketing i strategije, cijene za njih se često formiraju komadno. To recimo nisam spomenula gore, ali pogotovo content marketing, dakle kreiranje sadržaja za društvenim mrežama, onda ovisi da li imate u svom paketu 8 objava mjesečno ili ih imate 16, da li vam se pruža usluga različitih objava za različite društvene mreže ili su to objave identične za svaku mrežu. Dakle, opet je tu puno faktora koje utječu na finalnu cijenu usluge, recimo kreiranja sadržaja za društvene mreže. Ista stvar je recimo ako pričamo o blogovima, koliko blogova ili videa, dakle neovisno o formatu pričamo o komadnom broju sadržaja koje treba producirati na mjesečnoj razini. Kada pričamo o uslugama kao što su analize, mjerenja i analitika, to opet ovisi o vašim interesima. Dakle, možete imati nekakvo mjesečno izvještavanje, čija mjesečna cijena opet se formira na temelju sati osobe koja će provesti nad rezultatima vaših kampanja, ne bi li izvukla nekakve suvisle zaključke na temelju kojih će vam dati prijedloge dalje za unapređenje i kampanjama i za optimizacijom budžeta, u konačnici priče za povećanje tog povrata koje ulažete u to ulaganje. Dakle, svaki model ima mane i prednosti, međutim bitno je da ih poznajete, da razumijete šta se dešava iza, ali to će vam pomoći da jasnije procijenite da li su troškovi usluga koje želite angažirati adekvatni ili nisu u kontekstu vašeg poslovanja. Za kraj, ajmo se dotaknuti prosječnih cijena navedenih marketinških usluga za europsko tržište za 2024. Jedan kratki disclaimer, dakle razlike u cijenama postoje radi različitih faktora. Pitanje je da li uslugu pruža samostalni profesionalac ili ga pruža agencija. Na kojem tržištu se to uopće dešava? Koja je razina iskustva i ekspertize, na primjer upravljanje ili pisanje blogova u Hrvatskoj, 8 blogova mjesečno u Hrvatskoj, sigurno neće imati istu cijenu kao i pisanje 8 blogova u Nizozemskoj ili recimo u Njemačkoj. Kada pričamo o prosječnim cijenama marketinških usluga za europsko tržište, ovdje moram isto tako napomenuti da se radi o cijenama sata profesionalca za specifičnu uslugu i da su cijene izražene u američkim dolarima. Razlog tome je što se dolari često koriste kao referentna valuta radi jednostavnije usporedbe sa globalnim tržištima i globalnim trendovima. Znači, što se tiče prosječnih cijena agencijskih usluga, ovdje želim napomenuti da pričamo o prosjeku
cijene po satu profesionalca koji izvršava tu uslugu. Dakle, jedan djelomičan pregled, jer ne uzimamo u obzir recimo komadne usluge, ni projektne usluge i još neke druge varijante. Pa evo, krenimo redom. Dakle, ako pričamo o cijeni sata za izradu dizajna za web stranicu, onda pričamo o troškovima između 150 i 250 američkih dolara po satu. A ako pričamo o backendu, dakle programerski dio izrade web stranice, tu se iznosi kreću između 200 i 500 američkih dolara. Također moram napomenuti, ako pričamo o zaista kompleksnim digitalnim sustavima u projektima za koje je neophodno da budu prisutni senior developeri, onda te cijene idu i iznad 500 američkih dolara. Troškovi vođenja kampanja na Facebooku i na Googleu, sat takve usluge obično se kreće između 100 i 150 dolara. Naravno, tu možemo uzeti u obzir recimo nekakva, ako imate kontinuiranu kampanju na Googleu, onda možete računati broj sati puta prosječna cijena. Naravno, vrlo često ćete tu dobiti i varijabilni dio troška, a to je postotak na budžet. Kada pričamo o izradi content marketinga, pisanja raznih blogova, izrade raznih sadržaja, SEA, onda se cijene prosječnog sata kreću između 150 i 300 dolara po satu. Naravno, ove sve usluge, ako koristite paušalno, možete ostvariti, ja vjerujem, kod većine pružatelja usluga različite benefite, kao što su popusti, kao što su dodatni broj objava gratis. Dakle, različiti su modeli. Na tržištu su zapravo najčešće zastupljeni neki hibridi koji koriste jedan ili dva ili tri od ova 4 navedena modela. Mislim da sam privela epizodu kraju, jedva čekam čut kako zvuči ovaj solo izlet. Nadam se da će vam pomoći ova epizoda da malo bolje razumijete zašto su neke cijene marketinških usluga takve kakve jesu i u konačnici priče šta bi trebali očekivati od njih. Naravno, bitan savjet je kad ste u procesu traženja i pregovora, svakako provjerite reputaciju pružatelja usluge, provjerite njihov portfolio. Dakle, to može biti dobar pokazatelj opravdanosti cijena, iako naravno moramo znati da nije uvijek skuplje bolje. Dakle, to je to. Došla sam do kraja epizode, prve samostalno. Nadam se da vam je bilo korisno. Pratite nas, lajkajte nas, komentirajte nas, pišite nam i čujemo se. Hvala i pozdrav.